Ka Saint Dominic RCLP School Mukla Nongrim kala pente bakan pelong ya ka fit ka ba ars ni kata ha ka arpun dai bat laipo tarik kala lingkot arja arpun rio ha mukla madan that ya daurong ha ka arpun dai tarik kala lingkot kandan ka bumper house si bat ka price pool kalong khat sau lak tingka ka first house kalong san lak tingka second house ar lak tingka kat ba ka third fourth but fifth house kilong marshi lak tingka Baro kilain ka Jolly 5, Jolly 10, Jolly 7 bat corner kilong mar po jar tingka. Ondon ru ka kusnam bat lang ka basan po jar tingka. Bat ka dor tiket kalong shikat jar tingka, laikan jar tingka. Ha ka laipo tarik kala lingkan ka bumper house si kalong laipo lak tingka. Ha ka ba ka first house kalong shpo lak tingka. Second house san lak tingka. Third house ar lak tingka, fourth but fifth house kilong marshi lak tingka. Baro ki line, Jolly 10, Jolly 5 corner, top line, center line but bottom line kilong marshi lak tingka. Kandon ru ka kusnam bat lak ka ba ar lak tingka, but hadien ka house, ki ba yok marks cut sound number, kin yok ya ka kusnam ka ba lai lak tingka. Kedor tiket kalong shikat jar tingka, laikan sawa jar tingka. Batkan sedang ha kapor kat wei beji menmien. On pen berniai ki pat ba nong wan dek nong shat nong ruai ba pau karik hasi jain dia.